I pozdrav svima ljudi, ja sam Lucky Player, dobrodošli u još jednu epizodu rekreiranja scena iz Južnog vetra u GTA 5. Sada ljudi moji, pre nego što krenemo, ostavite like i subscribe. Ako ovaj video dođe do 103, ta 3 su najbitnija. Ako dođu do 103 lajka, radimo part 5. U današnjoj epizodi ćemo da radimo onu scenu kada Maraš i Car pričaju na onoj karting stazi, kada Maraš počinje da driftuje, znate onu scenu? Pustit ću vam. To je ta scena. Sada ja sam ovaj video snimio, to jeste kao i u prošloj epizodi, to sam vam objasnio. Part 3. Ja sam već snimio scenu i sve imam na kompjuteru, samo treba da vam pokažem kako sam ja to napravio i kako je to napravljeno i da je to lepo. I naravno vi lajkujte klip, usput kad ste već dole subscribeujte se, pišite neki komentar, ja čitam sve. I vrlo mi je drago kad napišete tako neki komentar. U prošloj epizodi u part 3 ima dosta komentara, kao pisali ste mi neke scene koje mogu da rekreiram, tako da hvala vam ljudi moji, pročitao sam sve i sve ću to da odradim, samo mi treba malo vremena, malo više jer me brzi, ali da ne veze, nije to bitno. Bitno je da mi napravimo, sada mi ovdje imamo, šta nam mi ovdje imamo, vidimo, ovo je jedan od auto koji se nalazi u toj sceni, šalim se naravno, nije, ali vi lajkujte klip u svakom slučaju. To je bilo to, sad ću da vam pokažem kako sam ja to snimio. Ok ljudi, evo nas, postavili smo komentator napad, se čujemo, test 1, 2, sada za početak, ljudi moji mi je potrebno outfit, naravno ne možemo ovako, moramo neki kombinezon, tako da sam, igram slučaju ljudi moji, Franklin ima takav, ovo je mislim za motore, valjda, ili ne pojma, valjda to nekoj misiji, nemam pojma, svu svemu našao sam taj kombinezon, mnogo mi se svidio i onako ima taj vibe kao Maraš. Tako da, a što se tiče outfita, odradili smo, kao što vidite, vozimo se G klasom do odredišta, šalim se nećemo se voziti, mislim, nismo mi ludi, ali yes. Sada, jedini problem je kod GTA 5 što nema kao karting staza. To je malo glupo, to su mogli, ubacili su karting, ali nisu ubacili karting stazu, tako da sam odlučio da bude aerodrom. Glavna lokacija je malo sleću avioni, kao što vidite. A nema veze, dobri su. Sve u svemu ljudi moji, G klasa je tu, sve je tu. Treba mi samo, ovdje kao što vidite spawnujem ovog Cara, to jest drugog glumca koji će glumiti Cara. Sad tu ima neke scene koje ja nisam ubacio u glavnu scenu, nažalost jer se nisu ni snimile, znate imao sam tu nekih problema, vidjet ćete se u svemu. Kao što vidite sad ovdje tražim tako nekog lika koji podsjeća na Cara. Ima boga mi dosta dobrih, ali odlučio sam se na ovog ovdje, vidite. Imam i ovu žensku ovdje, nije loša, vidite, dobra ženska. Imamo i ovog lika, ali on nosi neke buđave patofre, ne znam ja šta. Tako da sam odlučio da ovaj lik bude Car, yes. Sada sljedeća stvar jeste karting, znači, pošto naravno u igrici postoji karting, ja to nisam ni znao, to sam otkrio slučajno, tako da evo kao što vidite karting. I ovdje pokušavam da ga obojim u neke boje, jer znate da je na Južni vetar sceni da je on svetao, snima neke svetle boje, valjda naranđasto, crno kako već, nemam pojma, ne sjećam se. Ali sve u svemu postoji custom kao tekstura, to jest, kako se to kaže, folija, to ću kažem, folija. To sam otkrio posto toga, nema veze, sve u svemu što je u naravno scenu. I vidite ovdje testiram, pošto GTA 5 ne možete da driftujete ovako, vidite, ovo je uz pomoć moda, ja sam povećao brzinu automobila i kočenju u svakom slučaju, i kao što vidite, i tu postoje par modova, to jest par opcija, mogu opcije da ih nazovem, opcije, yes, da ih kao, da napravi, evo vidite i turbo čak ima ovdje,
da napravi da mogu da driftujem onako u krug. Nažalost, to nije moguće s pomoć moda. Ima neki mod kad kliknem, on počne da driftuje, a on klizi, a to mi nije trebalo mi samo onako, vidite, evo ga, i kako klizi, kao da je na ledu, znači nije dobro. Tako da sam tražio nekako sigurno pola sata. Evo, verujte mi, pola sata, ljudi moji, sam ja tražio i nisam mogu da nađem. Ok, ako ste došli do ovog dela videa, lajkujte klipa. Šalim se, lajkujte, mislim, šalim se, stvarno lajkujte klip i subscribeujte se, jer malo nam fali do tih 1000 subscribera. E sada, pošto ja nisam mogu da nađem tu opciju, ta opcija postoji, ali nisam mogu da je nađem, ja sam povećao samo brzinu ovog kartinga i povećao sam kočnice, tako da mogu da pravim, vidite, te neke driftove kao nešto, da improvizujem, kao što ja uvek radim na ovom kanalu, tako da, je. Što se tiče, ljudi moji, kacige, stvorio sam jedan motor koji sam ja, vidite, sad ću vam pokažem kako sam ja to uradio. Znači, kao što vidite, seo sam na motor i dobio sam ovu kacigu, pošto ja kad stavim kacigu ovako preko moda, ja ne mogu da je skinem. A ovako već je skinem, kao što vidite. I kad sam je stavio, pokušao sam par puta, vidite, s ovom opcijom kada driftuješ, kad kliziš mnogo. Vidite kako klizi. Sad ćete vidjeti kako sam ja to pokušao. Ja vidite, pokušao sam, ali mnogo klizi, kao da je na ledu. Tako da nema veze. E sad, znate ono kad, na primjer, neka scena ima greške, na primjer, loš je zvuk, ili na primjer slika je grozna, ili neko je ušao u kadar. E pa ljudi moji, nešto najgore jeste kad zaboraviš snimanje. Čuti, shut the fuck up telefon, beži tamo. Nešto najgore je kad zaboraviš da uključiš snimanje. Ja sam zaboravio i ova scena uopšte nije u ovoj sceni što ću da vam pokažem posle. Tako da, ok, fuck, udario sam mikrofon, izvinite. Ova scena bi trebala da bude da car i Maraš kreću prema autu, vidite, ja ovdje sad pripremam cara, u ovom slučaju agenta 14, da on iz ove pozicije samo krene polako koracima da dođe do auta. Do tu negdje, vidite, sam stavio checkpoint. Ali nažalost ova scena nije, jer nisam, evo sad ćete vidjeti kako sam, vidite, uključio sam snimanje sad, jer sam bio pogrešio. I sad ću da ispravim ovo, i neću da upalim snimanje, već ću samo da krene da on trči, to jest da hoda prema autu. Tako da to je greška, nažalost to nije ušlo, da je to ušlo sad u ovoj sceni, bilo bi baš cool, mogu sve ja da ponovim, ali vidite kako mnogo dobro i onda bi ovdje pričali i bilo bi cool. Tako da, nažalost to nije ušlo, ja sam mogao opet da ponovim sve to, ali ja sam izašao iz igrice, to jest ušao sam u Rockstar editor. I kad sam izašao iz Rockstara, onda nažalost ništa nije bilo sačuvano, već sam morao iz početka da pravim sve, stavim auto i tako dalje, tako dalje. Tako da, ljudi moji, to je bilo to, sad ću da vam pokažem finalno kako izgleda naša scena. To je to, ljudi moji, legendarna scena je tu, kao što vidite, Južni vetar, scena 4, traje minut i 5 sekunde, tako da, meni se mnogo svidjela, nadam se da će i vama. U komentarima napišite ocenu za ovu scenu od 1 do 10, tako da, pustit ću vam. Nije baš Monca, ali od nekud mora se početi. Šta si ti utrpao? Si neki Fanđo? Fanđo umro pre 100 godina. Briatore. Kad smo kod posla, javi se Janivo. Ima dobru kombinaciju. Jani ima dobru kombinaciju. Odlično. Auto se vraća sutra za Ljubljanom. Okej? Dobro, ako moram da moram.
Ok, to je to ljudi moji što se tiče scene, mnogo mi se sviđa. Sad šta sam uradio, ljudi, povećao sam malo kontrast, to jest vidite ovo osvjetljenje ovako da bude neko filmski, da to osvjetljenje bude još malo osvjetljeno. I ovako bi bilo mnogo mračno, naravno na aerodromu smo, tako da ima osvjetljenja koliko hoćeš, milion vidite, čak i po podu ima, ali greške, ovdje ovo mi se sviđa, jedina greška jeste, vidite, kad on izlazi iz auta ovdje, vidite, ovdje mnogo traje. Vidite, on je bacio kaciju i trebao da je kod cara, ali nažalost vidite, ono ide, trebao sam da katujem to, ovdje, ali nema veze i Monca, ali od nekud mora se početi. Šta si ti utrpao si, neki Fanđo? Fanđo umro pre 100 godina. Prijatore. I vidite, odmah se katuje na ovdje kad su onih kod G-klasu i car kreće kući. Mislim, da već, nemam pojma, gdje ide on. Ali da je bila ona scena kako oni idu zajedno do auta, bilo bi mnogo duže, ali bilo bi tu dosta i pričali bi dosta. Nažalost, ta scena nije ušla, to jest, nisam je ni snimio, ali nema veze. Svi osim ljudi moji potrudio su se maksimalno i ovdje, zašto sam ostavio scenu, vidite na njega, neću prikazati cara, zato što ovdje stoji lik, baš kod ovih auta, baš ovdje negdje ispred, ne vidi se sad, zato što sam stavio onako se ne vidi. Ali da, to je duplikat, to se dešava, ne znam, valjda zbog moda, ili tako dalje, nemam pojma, sve u svemu. To je bilo to što se tiče ove epizode, ako želite part 5, 103 lajka, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!